Imaynalla kashanki kay sábado paqarinpi munasqa hermano, munasqa hermana, sumaq p'unchay kachun qanpaq. Maychus kaypi yachasun Diosninchikpa qillqasqanpi turpitatawan imaynatachá kay apóstol Pablo yachachiwanchik hina. Kunan parlarisun imaynatachus kay iskay Timoteopi yachachiwanchik agnata. Qan uñitaykimanta pacha yachanki chayqa ama Diosninchikmanta hatarichu, ladunpi puriy, yanninpi puriy agnata niwanchik, ama qunqakuychu nispa. Apóstol Pablo yachachiwanchik nuqanchik wawasninchikta hap'inanchik tiyan, ni mayman kacharispa, ni waqladuman kacharispa. Purichinanchik tiyan maychus kay Diosninchikpaq yanninpi, agnata paykuna chiqanta rinankupak, tarinqanku yanninta agnata munakunqanku Diosninchikta. Uñitankumanta pacha yachachina niwanchik. Agnata niwanchik maychus kay iskay Timoteo, kinsa maychus kay chunka tawayuq, chunka phisqayuq nisqapi agnata. Qantaj ima yachachiytachus yachaqarqanki chayman thuruta hap'iykukuspa puriykushallay. Imaraykuchus chay yachachisqay chikan kasqanmantaq allinta yachachinki, hinallatataq pikunachus yachachisunki chaytapaq yachachillankitajmi. Imaynatachus wawamanta pacha Diospaq ch'uwa qillqasqankunata yacharqanki, chaymanta yuyarikuy, chaytaq hatun yachayman qusunqa. Hinataq Cristo Jesuspiwan nisqanku hina qhispichiy ñawanman pusasunki. Agnata niwanchik kay iskay Timoteopi. Yachachishawanchik imaynatachus Diosninchik yuyarichiwanchik. Wawitamanta pacha qan ñawirirqanki palabrayta, ama waqladuman ripuychu. Nishawanchik kay ñawpaqpi parlasharqanchik hinata wawasniykita yachachinayki tiyan, purinankupaq maychus kay Diosninchikpaq yanpi. Watqananchik tiyan, llank'ananchik tiyan, chayqa laduman rishanku chayman. Agnata nuqanchik qunqurikuspa mañarikunanchik tiyan Diosninchikpaq, pay yachachinawanchikpaq, imaynatachus wawasninchikta yachachinanchikpaq. Suyana munasqa hermano, hermana, Diosninchikpaq kusiywan qhipan kutikama kachun.